Mao samano ba botsitse kwa posting gore o ba re di step parents di swantse gore di be le di-boundaries mo baneng araba Okay. Le se ra nyalana re ba le bana ke ra divorce o ya ka thukwela o gahlana le Maria ke ya ka thukwela ke gahlana le John a kere bana ke ba rena ke mokana a re tsore bana ba santse re ba sepele ba buile le mmago bona go ba sepele ba jule le tata go bona kere we will hear from the kids especially if ba go jile ba go jimo ga 18 ke di adults they can choose maybe nako ba ka eta nako ba ka ria jwang a kere ga e sa le bana ba santse sepela le mmago bona period go lela bana se papadi o fo imetša mosadi mong ka nnana tata go bana o santse ra tla ba etele jwalo a kere and then cause a kry-a senke go ba le moment wa reng tata go bana ga ba hlokomele e se fata batho ba ne le go gakantšha dilo o ka sa gane motho le ngwana a mo hlokometse go tloga a sala ka mpeng thata jo bogološego ba ihlakanya le a motho a gore a e kwa mpa a ya gane a sepele a tloga tšhaba ya kgole le makgwe a kgonega ke nkana mosadi ya batho a šarabela ga nnošile a koma le mewe ya le dithuši di-cravings di reng phura dikgatapokisi ke moka ngwane la a tla ba bakolla a se ka tshwana naye a tshwane le mmago le mmaage o tšhabela ngwana o tshwana le mmago ka kwa ga gešo a be gona kere a re wa bereka kua o fo thoma o tsena ke maoto ore ke a kerekeng bare ke badimo rena mo kerekeng ja badimo na re mo porofeta o boletse o feletse ga re ke tsena badimo ba re a wa poena a o re sela ebile a se neng a ka mokalafe taba tša go šije pelo ya e thebatheba kwa tula mane o ne moyano mongwe monnyane o a hemega o ka tlase ga gago gone o tšhabetse badimo beno a banyaki o thoma go riang go nyaka go boa nako a di-pampers e fetile nako a ditlhogwana e fetile and he wants to come and be the father ba tlo go gana naye nkambane o ye court o tlo lwa ba maoto a tlo ba ngatha you don't run away from kids you stay wa tlo bona gore ba go fore na wa jula bona nna ke ile ala melelele go ntha o bo ye go ke bona o ye o ganela ke ra go a ke gane basadi ba fa ba fora bana mare mo o bone mo gore mo ke nna mo swara marathon aja ba bua ga bana dilo tša bona moyeng ba se ba lokologa ba swaragana motho o thoma o bua father biological nko tšwe menyana biological ke mmago ye jalo ba they raise the kids together they are going to arrange gore bana ba tlo etela ba le batswadi ba ba bona ma go bona go tšea Ezekiele tata go bona go dije Maria fine tata o nyala Maria botse bile moko Ezekiele o nyala mma ke mokana jale ba thomo gore na bana sefane se ria jwang you know they cannot change the surname in this case tata go bona o nyetse mma go bona gale o monyetše go fo go tlogelana bona ga go sana motho a tšhabile kana ba re ba di gapile le mamane ke nkana nyanyonyane ba naeta baelotekale a etla molele gore ba di gapile two different things and mara dijong tša batho ba bang ka re ga diswane ga bo bona ba dia ka mokgwa bona e le go le bona ba dia ka seka bo bona re ka sa ba solo ke bolela ka tša mono oh just re fokoletše volume okay ba dia di-arrangement tše la kere mo go tlo nyakega batho ba bohlale ebile a ke se di-boundary tše ke tša eng mo go tlo nyakega batho ba bohlale ba go tlo tseba gore le bona ba se ka forana ba re ba hlalana ba foya ba banyalang kana ba tlo foinelana ba re ngwana o petagana ke dieta mola Maria a sametše Joshua sefega ya sedikise aga tata o tlo tla
and ebile a ke bolela so ga botse ka molapelle monne wa tlo go nyala mosadi o santse re agele mosadi elapa ke re ka makara ka gatlhakudi ka kwa magistrata o file gore ka re wene o monna go tswa wene mosadi o šia le bana o ba šia ka lapeng ge zekia e tla nyala Josephina o santse gore a tswe ka kwa lapeng la gatlhakudi ba magele lapa le ga e le gore tata go bana a tlo ba etela kua a ine e bothata mare o tswile ka molapeng la monne mongwe o ka se tsena ka ra lapa la monne mongwe o ka se tsena ka gara lapa la monne mongwe ene wa kgwetsa o le roto o itse ka size 10 ka re ba ganyeditše lapa o le monna ga kgonega ao tlo ba setlatle moka these kids when they want to visit their father they should check with him also o ne new partner kere ge e le gore a go kgonege the new wife a kgone nkere bane ga bo bona ene mago bana o nyetse o tswile gore monna a sa tla kopana le bana ba kamo ka bo ga mo ga bo bona e ka ba mo ba santse ya meeting I require mago bona a be gona exactly a ke ra go lesea la dipampers le re mogala bja roba le mo ebile a re a la le ka re o nyetse fela ba sa go diregang o fore o sa dutse wene Maria o koropile dithaele letawa la ngwana a fo fihla re ke ka gatate ka mo a gate ka maragadi a šile lapa la mmago le tata go gagetse mmago kua ke a gokwa bana ba tlhakana le ka bo bona le go tshwana le ge mosadi a hlokofetse monna a nyala mosadi e mongwe those kids ba mosadi elo wa mathomo ba santse ba le ga bo bona diboundary tse ko gore lena le santse gore le be le order ora re jale ge mosadi a tlhokofetse ka ngwana ke nyala mosadi e mongwe gape gana ba le ngwana šo metapa bathong o fo senyeletša lena ka wa tsa re le lefošana ka mesamela mafofa ke boundary tšantse tšona tšeo ile ba maria di-timetable once akere gape go a tena mosadi mongwe a le kagago just because ke tata go lena nkanana la malatela kwa le re ka mo ke ka gatate ya lena ke kua e beleng ga mmago lena mmago lena bjale ba monyetsuile kua botsebotse bile bana ba they are blessed they have 4 parents they should use it as an opportunity akere ba se ka tshwenya motho ba fo nyaka protection ya batswadi ka e le gore ba sa boifa ba tla ba hwetša mmago bona kua ba se ka ba bakiša bana ba mosadi ela ka dikamora akere a le jile bana ba ka foeta a le gore ba tlo laolega a ba tliše lenyatso ke ba eng ga botse botsebotse ke bana ba bona ge fela ba apere tlhompho ka re o ka sepontelela ka gaka just because ke lala le tatago gape banna gale ba di-polygamy mose so wa ka ga Margaret ba fela sepela ya ka ga Sedina gape fo ba so e nyakile o swana dipampiri mo ga botse dipampiri tlhompho go tlhokega tlhompho ka magare ga tabekwe ke a go koma yes ao bana ba telela a ba rutetswana go dibile nako mma go bana ba roma re ba ikwa ga new wife go ba ile gore bana ba ba kwanetjana tša tata go bana ba ra ranya tše the new husband ya mma go bona ene gana ma go nyakege lenyatso fa kwe ao o ka batho ba se ba go hloka kaparo tša Christmas mama tata ba A ke kgopela Nike mama papa B ke kgopela sekipa go fedile kgopela parotla ba thaba sa lo hlaka ge fela ba ne le tlhompho go hlokega boundary ntse ke tlhompho mo kwe tlhompho mara tšetša go kgwetša batho ba elwa nkana ngwana le sekolo fo bona tata go a tsena le kgarebe nngwe ya rokona tša go tla mokhwi hello baby ba moswaretše le dijo tša senko ga ja šaratlha tša maka tša matitšhere nkgapela le ena o tlo tla le mmago o tlo ba phalaphadišana kwa ngwaneng mmago le ena o tlo tla le boyfriend a gage mongwe ile ke thoepo e apere besiteri ya sokwe o tlele baby ba hlakahlakanya ngwana sekolong ngwana ile ba ile jang go le ba bantši ba santse no bula fa sa boledišana bana ba godile ke nagana ba tlo bona gore a bomma gore mmago batswadi ba rena ba sa ratana ba hlalana e tlo ba affecta of course ke nka ba santse ba botse a way forward gore re tlo ria ka mokgokgwe re ka mokgwa re le godiseng re tseba le respecta batho ba bagolo ga e tšwele pele kana mokgwa letlhoe ke lona ke sa le kwešišego ka go ma tata
šala ga botse